Kasaliriyo nanko ngayon paron ko ni Ramon may patuloy wasaksit ng station o Willianti atay kauna kan and minimum momotone price and punte o bil maslikin punte o dan patuan pa kita program ng Protestant hour ni Metsangan. Muna dan patuan anay tungal sawas Iman we ay tungal sa kartaan kay panipan kubran sa matay court kapil makalangan na dileleya naman child and cut the pato wasaksit o kay yan tangan rekan na ibang pato sa oskinan ren bangat ay tungal Mau soror, tangan kubran Eriksoko, Isoko, dekan ko nanti Thomas and Tia Koros, lapalapakan and way the government o Omotso. Iban patuan petita me iban tetong pi Patumanay and Masan and Ponte o kumakitin kubrala wasakan ng sekretary. Kapag matay wasang kawit yung rangot, Michael. Ipatuan aletiya sang ng tema and CE and Momotso and Cross, the UCC Ponte. Para laban rangot, November sa kayo, Rikot sa kayo, Masani, Karasaras and Serapin, Napon Air. O wasan kawit, Bampatong watak, sang nangomaon mati, Pralaut Risa Klimaw, Ritik kayo, Lalaysik Silu, Kumaikot yung kubre, o Muitang yan patola, o watakan tayo. Tangan supplement kauno masan saraw. Pangamaon matu pralaw reset lemaw reset lele silu masan. Niyaso when court pan rasang serpin lepon ek meale neral lampakan o koyola puren kasamo all kamodaman. Limmen reral lalapon, limmen melalapon. Melalapon ko ari kileta neral lampo ko, rehat soto yang akit pile na ita. Ame lalapon ko, rawatak sin patil kay tren le, yang akin air lampo ko. Eri, niol kamoto popant and parato, sirpin ko koros, disulisote merla. Min lukatan po, nilo palikwar, patawan. Yet all kamoto, samator, kumail koyola o kasamo, Serpent ko koros apirta o porta o onopata neray lampo ko. Serpent lalapon ko, erintayang lalapon ko. Kumail kitong kitma ekis pilen ng mahal lampakan, kung night cut, tan kunlar. Melalakon ko sa pengaral patawan. Ito sa tapan itarong kit o kumail, namaw, makumaypan kowe point pilen normal lampukan nan stowakan. Serpin lalapon ko eri koyela point pilen neral lampuko. Mintokan ar miniseli nan stowako all kamoto palilito. Serpin limeno me onopatar apyang katilong nan kamatipan kapupoto.
waniman imo ap retute. Katkateo serpente ko porto. Reap liklikur sang liki intinta. Main komkatin retutang kit waniman. All kamoto ap sapang rail masane. So, isese is kumain. Jesus rekatin kain sekla sapulme karasras potet masane. Kumail eri masamasaan por kumail sese rano te awao. Kauno koten katin kapayata watbang sapulme masan. Orelapo masane serpen karasras and serpen may ponek. Imay kailan kating patuan tamtaman me imulan karasas wat Jesus of masani orelap kasampal nautan pan mangeta iritikay saksilubukat. Masano masani kumail eri masamasan o kumail sese ran ke awaw. Ito nga sa was ipan sipiata kawawita tuwan kapupot Israel, main Israel kan niyanso na Jesus kat Israel sampa. Nintuan siya kan wasawan so niyanso na kapupot tanwiawi. Panayin puta ko kaunap ta kamatupuew o puta ko yang aki atong ay son sawas ko masalang ni iman serpeno atanene puren aletay o kareto na ni manolo por kamatupuan kakcepta. Olo ko patola lil ni iman serpeno kaunaptar kapatata serpen the son sawas toto makin sawas serpeno kaunapta liko mau kamakelta hutan lingan mele o irailat yangta oloko peralang ni imanol. Ekay tun to til men% serpen ek may pun me awet katanan san awet rangot yangan Israel ko makakaunat rin pateng kamatisang kapupot. Sorry. Niyanso na serpen ko awi o all of popant and photo yang ati photo Israel rin net. Kapito anso na pakairo aramas na uya pakairo new life patuan yet all come out to something. Right for us, Mayako, Prata, Railap, Pan, Pitulung ng Masang Kamatipo, Israel, Serpent, Limen, Lolopong, sa Kaunok sa Israel, Lamp, Yangati, Kanangatali, Serpent, Lolopong, sa Nasuto Kaunok sa Le, Pwede serpent ko marakaso sa Israel, ekis sa Israel, serpent ko sa Israel. So, tayo tarong may kawinan kanimo ang stowa ko point ang phenomenon. Eric, ang so me pre fokusin ang stowa ko para point Israel all kamoto lile paros petalong Panimoroti. Serpen liman lalapon poroto o tiara tama wanemo Christian. Irela millaw tita tatati all kamoto and tingata porata pitalang as pasapan and all out all kamoto emasani. So we isa sa ikman.
Kairutian irekan and nan karasraswat mapo. Kasalen tail ire kasampal kay me emanament kay solang. Kitail me alata kang Jesus Christ. O kay koros til kaukaunot into one kawit and sarawi. On ran with Jesus attached on the Lord and cutting sakal. Tagay kitail alangan kauno lolopot purisak. Kapaya tatamar kamelele pusan Christ o nanans eke and karasraswat apalin serpent melimna me Jesus katin karasain gal me lolopon me sote kaunapat me bogo ke patangkan sangni karpe kai moin song sampa tin ireti sangrai rengkap Nachen tetakan memoco kalau kerana mau sawasa mete kan son tetakan memoco kan we. Abrai ten resaulangan. Suatu kapaya tak tamar kamera. Ini songan aramas me Jesus kupurki en kasaleng rai taktai me mentata me komumaran ke saulang ke mo ipukon son ko wa lian alam son petak wan paron kauno mangu isme kaukona isme pek isme puson isme lolopot en kapoeta sapul me masan nan sarau Israel kan me evan moiteng ren petelong nan tar are iresilu me ipatuan kaunat tapuen kawewe tamek tail me second account of Jesus karaseng trial aramas lalopon kay we ele minute kay kaawa kay sang ansok set kauno pan kating sapalto trial second account of ari ini kasampal nan patakot sa wasan kawit wat trial teman-teman ire kay naban katman tiyang trial tama kuburan kauno pagkailan nanti yang o kauno ba. Kaya iban patuan watak sangnan wasan kawit Titus relat riau rutit kay sakiw lel isak payo. Titus relat riau rutit isak o isak payo. Titus me pechen intinyatar kawit wat when orala peta tange kan magkail solan kan me uwayar tatakan momotso second account kailan taman kawit wat sangren one poron Titus relat riau rutit kay sakiw lil isak payo namasani bukod kating kasaleta supplement kalangan when konorela aramas koros kalangan mo tin pataki yung child and kasela lauren sobuson court o inang suwatan sampa o ese counta insanatay o mamorki maur pun o sarawi nin sambawat. Niyakalpan awi ranan kapayo me kailkin kaskasik niyanso me lingana na tail court lapalap o son como Jesus Christ pan parata. Ekating chon metekila peni pweki kitail. When kapit kitail sang song suwat koros o kamine kitail ga kitail and we ala supplement clip o ngong kite we are the mouth. Kauno ang katin kapeta what pen supplement masan pat. Niyan sa meban
purun kato. Apang kato buen katin aleta epo tiigtail ton momot. Wasa toto nan puksarawi. Memasa ni all kamoto ye Jesus. Og tail saulangkan tail me uyang. Pride me moikan patawan ke en warakan Jesus. Tail chorus me papai wiya sapul me tatokan. Tay kiyong lolopotong tato kasampal. Nanan wag tail me kuya warakan Jesus. Are kan me ban kating sabalto ban rapag kitail te kumail me poson kamelele o peni ban kating mangi na melelen saulang me I lalopon te lalopot aban pileta Israel mo poson o lalopot tan yang ket nan wasa kaperan wasa lingan ye partas. Ri eu kawit mainin kesembolong talent tam. Kerjaan ire mainan patuan ong tail sangnan Puban James relat riau retik tayo lil execution. Tayo lil execution. Masa niyo. Esa tayo lil execution. Rieko, ta katpeyong aramasaman, main tame mie epuson absolute wiamau. Yatuan songen puson wet. Epantak mortila, ma retail all teli solang men mie, mesote eliko, o kane sin mange, pitsote itar, ta katapan amal panin tayong kot and katin kapay kupuro mawi yuk kukoy ni pupul o insanama na kumay sote kiyong mekot ren mort eri ituin ni puson na pusente memie absute yang aki wiya eri met wiwiki ma pusono puson nelayo. Kauno kating kapayata wat pensable me masen. Ipile ure kasampalong kahit saulang. Me kailentin nanti yang o kapatepene puson o wewe mau. Ituan wasan kawit wat masen yang kail. Maya katepene kail pan kupurumawi ni patot masen te aramas. Sutrakat so second Israel simanga te liko te songen sawaskan apan ka kulukul Israel more mau. Masoto wewe poson melae. Are iye ure me imen kongonge din kitail niatail pan kokona o masamasan. We kitailenter upsang ke pantel waniman komo me Jesus pan katin rutinate o peni pan masani tuan masan me kawiyang Israel kan me o sawiyata sabulum mo tatak te kalau kerong mau se sawsa mete kan songkan a peni mang Israel mong tatak sukaposa isay kumay. Renin kasampalong style, mele style man nanansin, nan momotso, but kailan kapoya da kupre. Piliwasan kawit, may man kawiting style, iban patuan watet. Sangnan, Roman Matthew, relang isu, retiktik, reseku, lil resek silu. Eban kawiti kita saulankan me nananti nanatail tatogan momotso ap eteran me ban katsto kail ban miss pateng o
toktalan alang. Rongomawan matur alaw tisu retik resak lel resak silu. Masani. Kaiten aramas koras makin likwariya intinta. May count. Mapan petulong nan bueng kuat. We irai kan makin kapayata kupuran semay makatkat nalang. Niranan kateko epan lilito. Metoto pan intangye. Maing at count. Se kopetar nemaromi se kau sesangar cepilkan o sewiatar manaman toto angay iapan intayang right isotaman esay kumail koko sangye we isese kumail na nauren tiyak suwatakan. This is makatin wiya masan pukat. Maiko, kauno katin mangi tang atal wiya me tutukar resang monselang peni mang o me koras makomuyat makom sutu kalupila pekmaki o wiya kapala. Epan intintin nan pukan komoro merano esutupan tekong. Epan sapintin komi so isese kom. Eri kesampali rekan. Kailkan mawiwa sapintin tetok. Kailin nantiang lalapoteng. We ngayon sarawayan yang kail kawakaway ti tamak kailan wiat. We ran machisis pan kato. Epan automatically mang. Me ye kail puson kapayata kupur te so kail atan ki solan te marlautan mumotsa ap sotaman kapayata. Irakan menko utan kasampalong kail. Imen piltola o kapatayang irasilu may patuan kamelele. Epan kak kawit kitail kan me nanante upside pateng ni unsak katakan kauno kapayat wasang reiterate kayo abansang nan Kalisha relaut limau retributive resa kayo one name Kalisha relaut limau retributive resa kayo Irawat kasalayan tayo mag-Thailand pasan tingin. Ngayon upang kawait tayo Pilipil and anso koros ng tayo mo. Ngayon upang kasalayan tayo tamak Thailand wiya nan ewe once tamak Thailand patuwan sa matamato. Ngayon kauno pan kasin kawitik tayo o Thailand nantiyan o kapayat Tama ruwes and sampul mamasan ng neno ban kawawayang kay. Kalisya limaw resa kaya mamasan. Ayetakan one neno limpa peran tepol kanangama katet lalapot. Opiliang one main taken nani retik resa silu pakot. Ma, komsute supplemented pangalanti one main pukat. Kompan mangita wewe keme. Sote chance and pattern kauno niyan so me bank. Kailan memork one main limpa peran popol. Mapukat maiko ime pasane atay tapa supplement kauno mumots. Kariya unirema ipilmen kapatayan. Sansalman pikatayo relateyo retik esak lemau lil esak wano. Pikatayo relateyo retik esak lemau.
Irawat inin kasampalong style. Orelapeng style. Me stylananek stylen sarawila. O kulukul nor sarawa. Me kanakan mon kauno o mon aramaska. Pagkailan ka papai na pung mele o saraw. Kita kayo relaw. Tayo rekita sa klamaw leles kuno mamasani. Kumail ang sarawila ni Mekoros. Na kumail kan wiya. Tuwan kot makatin malipay kumail to. O katin sarawi. Kung sarawi masani. Kumail utan pan sarawila. Kungay ima saraw. Masanan kauno na ito. Kot na sarawi. Niyatal ban patin. Talen nantiyan o sarawila. O kulukul nor sarawi me waun me makalapel o me unsak. Mukkat maiko makal peki sawasan o kawitan nin sarawi talen ka kulukul. Talen ka memor erikain sekla. Eritik April relaw tuwa retreat sa kwalo. Rawat maiko inen kasampuan. Me pit talpan preferent sa token count. April relaw tuwa retreat sa kwalo mamasani. Piltuetan. Christ mayroong lar pan mepa when katkisang tipen aramas toto. Apan katin sapalto karyapak kaitekin puen chompitip up and komorela iraikan makin kaskasik e. Apan komorela iraikan na kaskasik o kulukoy supplement mas kapoyet pekiang supplement mas. Kalpan tuwete Philippine lalpon liman. Kalpan kaskasik yatol kamotaban purat. Ani aital sote kaunapta. Ni aital sote masamasan o nantiang sope sang soten sampawat. Euran kaunaban katto. Katsinalek tayo. Maiko iresilupukat ikamelele na ban pasane. Atay noren saulan. Pagkailan ka kapoyet. Kailan sa tongking nin ngayon sa rawi. Eno katkat limatay rankos. Ite ampan moiteng and petelong nanomnor ni katpat and kapatat. O moiteng and kawiti mekoros na kompan buya nan ewe wansa. Karyaw kailan sarawil. O kasilu kailan pasanti tupol. Perparenti supplementato. Parentin poetic insensuate. Kailan ter moiteng insensuate and counter mo. Pues sampawat met tiren iro consensuate. Tirlar ng sampawat. Kailan kamelele. Kail kak buweti. Suwet pukat ti peren. Magkauno, tanganin kauno bang kateng. Ilin kasampol maiko. Imakarata. Imen kongongen kaya sa ulang. Nan moren ran pukat, may ini napal. Wagi sungusungan sampawat, may ininin ngater, o pili ininin chocho, ong kaya sa ulang. Ita way nagkaya ka pitsang sungsung pukat, ngay sarap. Peki supplement sa was.
o en nanti into and Paul at Panawi Solangan Corinth. Kon kayo ralaw kay sakret kay saksilo. Kusong koros makin lelong kumay. Kapal koros makin lelong kumay. Pil lelong solang kon koros. Solang kapayo ng sampa. Repil aleti song pukat magkal kan lelong rang koros. Porque samatal kot may inenin limpa ko kalangan. Apan may tang tayo kisin kailail kis. Porque tayo lang kat siakit song pukat. Satan kolamore. O kapakat kaunuan katin katiyang komoy kailailan poet. Kapakapaban wiyawi guarantee kom kamele me kompan poeti. Song kesuwet taban lelong kom. Rino makauno katiyang tayo. Apan so sa kita buktalan ka poet. Weatal noran ka saraw. Og Thailand pupul perperent atal pitsang pan kana takan set. Kalangan ng korosyan ikameleleme. Pero pukat pankak sa sektail o iban pek sawas iban patuan kapakap we. Ngayon sarawan katin sa sektail koros nan irepat o Thailand ka sama-sama. Wasan kawit pat o nantiyan kapayat. Samat kot labalap kalangan anir me tiren limpa o kalang opil tiren mak porque tit matipan sa kaya so ta kapuya sapulma kapayat sapulma mas komite maka so sa kit pasan ka pitsang lop. O may samat kot. Kung kupraya sowar sa kayak me song kawewe ire saraw pukat ay pepe kumayan katin itan ong nan ewe kupur na mongyong kan me pilatar ranwat ren kayang katiyang liman radio kan sa computer kan sa telephone kan kuren ka school ke sabul mas om katen kapai right katenge tiang masang kuat nan mungyong kuren ka tama o mangamangalal kuren ka song and kapayata sang ni sabul kalangan ong kalanganan kami samat coach imapat kapeng tiang kami ansong mapat tatna patkaros namaran sabul yer at son como Jesus Christ. Amen. Kasililiya Maiko, kalanganan kupur korosian, umayal katin yeyang broadcast and ranwat, o kaunuan katin kapay kumayal. Arala.